Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Paukova mreža. Tata naporno radi u radnoj sobi. Tatice, pa ova soba je u potpunom neredu. Nije tako strašno. Ima mnogo paučine. Volim paučinu. Daje prostoru neki šarm. Paučina znači pauke, a ja ne volim pauke. Ja volim, oni love muhe, a muhe su grozne. Dobro, sve dok mi neki pauk nije na vidiku. Pauk! Bo, gospodine Tankonogi! O, kamo si nestao? Nađi ga, ne želim ga u ovoj kući. Svi su u potrazi za gospodinom Tankonogim. Gospodin Tankonogi nije u ormaru za spise. O, Gospodin Tankonogi nije ni ispod stolice. Gospodin Tankonogi nije ni na stolu. O, pitam se gdje je gospodin Tankonogi? Ho, čini se da ga je mama pronašla. mama, ne boj se. Riješi ga se. Ok, odjećemo gospodina Tankonogog u vrt. Sad gospodin Tankonogi ima čitav vrt za igranje. Bog, gospodine Tankonogi. Počela je kiša. Gospodin Tankonogi bježi natrag u kuću. Možda ne voli kišu. Penje se uz odvodnu cijev. Jedan mali pauk se penjao kroz cijev. Padala je kiša i sprala ga na pod. Izašlo je sunce, osušilo ga je. Jedan mali pauk penje se uz cijev. Tatice, ne želim gospodina Tankonogog u našoj kući. Odnesimo gospodina Tankonogog malo dalje u vrt. Eto tako, možeš živjeti na lijepom stablu. Što sad on radi? Plete mrežu, Pepa. Pauci žive u mreži i njome hvataju muhe. O, vrlo je zaposlen. Da, teško isplesti mrežu. Zato ih ne smijemo kidati. Ako je pokidamo, pauk mora plesti opet ispočetka. Dobro, tata. Bo, gospodine Tankonogi. Vrijeme je za spavanje. Danas mi je bilo lijepo promatrati pauka kako plete mrežu. A sutra će napraviti još jednu mrežu. Stvarno? Da, gospodin Tankonogi svaki dan plete novu mrežu. Gdje će biti nova mreža, tatice? To ne znam. Vidjet ćemo ujutro. Laku noć. Noć. Jutro je. Tata se sprema na posao. Ne želim zakasniti. Imam vrlo važan sastanak u uredu. Tata, baš naporno radiš. Da, znam. Ali ne naporno kao gospodin Tankonogi. Bog svima. Vidimo se večeras. Stani, tata! Što je sad? Danas ne možeš voziti auto. Zašto ne? Vidi. Gospodin Tankonogi ispleo je mrežu između kuće i automobila. Tata, ti si rekao da nikad ne smijemo trgati paukovu mrežu. Jesam li? Jesi, tata. Ako pomakneš automobil, mreža će puknuti. Ali kako ću ići na posao? Bez brige, tata. Možeš posuditi moj maleni bicikl. Evo, izvoli. Hvala ti, Pepa. Tata vozi Pepin mali bicikl. Uživaj u vožnji na posao. Hoću, Pepa. Bog. Bog! Tata naporno radi. Ali gospodin Tankonogi radi još napornije.